Yan yaro batundon buro manla kapor. Ya sakramento perdoan berlaku. Yan yaro batundon buro manla kapor. Ya sakramento perdoan berlaku. Yan yaro batundon buro manla kapor. Ya sakramento perdoan berlaku. Kabrom hapa udah bersimba. Kumara kami juga berapa Amin. Hakut tempat berikut bersimba koi. Amin. Bapa cumi, bapa berdoa koi. Jumlah kelmaran kelmaran jumlah kelmaran jumlah akan berubah. Tuhan kita semua sendiri kasih. Pertama kali kami kembali masuk luar dari syurga. Mereka kami kasih. Amin. Kublai kemaria kepada Tuhan Tuhan Allah berikan tinggi. Allah biasa wajib Yesus. Kemaria kau dikulijukai di balik daging lapam. Minta berwajib yang ngangit haulai pamrolo menangkau kebenaran kedendam. Padahal justru semua baju mudraji yang melakukan musim berkoi yang melakukan kebenaran sistem. Malaysia lebih berpetis seratus Nasara Melayu yang berjaya Wilayah Syariah Atasir Melayu Perpaduan yang Laki Syariah Semulai Baru Nanti Malaysia lebih berjaya Yang Mesir berkoi Apalangkah tidak berkoi Haji Islam berkoi Dan Imam berkoi Haji Padra Haji Imam juga Amin Kupa bom cukup, terwah ni yang berkesan. Kami simpan di dalam lei, pun berikan cumi. Terakhir doa cumi sukses, pentingnya dan bom cumi. Jangan berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. हमारा कच्ची शास्त्रता को दिशा जो तो इसलिए नहीं berhenti berdoa. पावन चुकुर Ngatawah yang berkesan. Kami simpan di dalam lei, pun berikan cumi. Putra Raja Yesus Kristus, berbicara tentang bokcimi, berjaya berjaya berdoa. Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Marga di Shashta Mukrisare Jum. तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Kupabum Jikut. Ngatawah yang berkesan. Kami simpan di dalam lei, pun berikan cumi. Putra Raja Yesus Kristus, berbicara tentang bokcimi, berjaya berjaya berdoa. हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे हमारे चिंसा शितम बगोड़ी साचन तो इसलिए बिलिया पुठे बरोगवे Upapun Chikot Ngatawah yang berkesan.
como se patrocinou lei o corpo e também o trai que braço de Jesus mas primeira verdade pouquinho betul betul rogo Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Namarka Jinshashito Magod Sajun. Tu isne niryan kapag bashtam. Pabam Jukut. Ngatuwa humiya kamerkastam. Kamasibat ulong lay ukod bigay Utray Raja Jesus Christ, pagbibiyan ng tagi Bob Sini, Jog Patay Marokaway. Namaji Shashtam Kurisatu. To isne nibigyan kapag bashtam. 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 Kublay bukoy, kublay bulmor, kublay binanong. To isne nibigyan kapag marokaway. Kublay bukoy, kublay bulmor, kublay binanong. To isne nibigyan kapag marokaway. Kublay bukoy, kublay bulmor, kublay binanong. To isne nibigyan kapag marokaway. Kalitani jangajingi snai chingplay, po jingi snai chingplay ke bakersoy nak syedang babom jukun. Po jingi snai chingplay ke burom bakrau tam. Ka jubab ngashanya hami. Po jingi snai chingplay ke jingmaya bamla shampang. Po jingi snai chingplay ke upodiu bakersoy nak jingmaya jugtrim ti bakon. Po jingi snai chingplay ke bamla ban shampang dak Ibrahim dan Kiangel. Watching is nating play for me, catching imbat catching kemen. Watching is nating play kabakam kor manyakabaning. Watching is nating play katulongi kampala but catching pala baro. Watching is nating play kabakan topia kapertay baro away. Watching is nating play bawan yarshak pertay kadur katin balawan longdo. Watching is nating play for me nagading mong Kadonor Jisu. Watching is nating play, but on a poke Kadonor Jisu, but up Jesus and a Kamtamikin on bomb. Watching is nating play, but on a Eucharist Bakoy. Watching is nating play, Hakabala Senia Kabalang Bakoy. Watching is nating play, Hakabaptisma Bakoy. Watching is nating play, but Ben Manhokini. Watching is nating play, but Sandrani Kitching Imjumi. Watching is nating play, but group yang ikam tamat temir kecing jam. Watching is nating play, but ayam kecing impan nejunom. Watching is nating play, but don rengkat patni haman kebenta kecing imjumi. Watching is nating play, but yada yang inakating dujong. Watching is nating play, ke atiar kecing kelak ke bambun kinong pape donot. Watching is nating play, kecing lengok yang ngelbat kecing bom champagne ke rukun. Watching is nating play, kecing bom la champagne kecing mayau play. Watching is nating play, ke basaya ni nak kecing jemjal baro. Watching is nating play, ke tolong kecing serpat kecing kemencungi. Watching is nating play, ke bakot yang nak kecing sudah kecing imba shisha. Watching is nating play, ke bakan topia baro ki mati jungu. Watching is nating play, ke pan singet jom baro ki jeng tau play.
Hoje isneiting play hakababa rom yo jini snei. Hoje isneiting play ko jingtian bathiam yakito ke badan amin sim. Hoje isneiting play ke jingkermen kito ke padu jingkermen. Hoje isneiting play ke jingchat thai kito ke bashem janjar. Hoje isneiting play ke jingpelai na kiklam. Hos nambat ko patot na kadono jo Jesu. Panlong katamay ke jinisan ayani. Hos nambat ko patot na kadono jo Jesu. Panlong katamay ke jinisan ayani. Hos nambat ko patot na kadono jo Jesu. Panlong katamay ke jinisan ayani. Most loving Jesus, who looks at each one of us at this moment, and you invite us to yourself, to come to you and to experience your love. Jesus, each day you invite us to come to your presence in spite of all of our failures or shortcomings. Jesus, we come to you with all our hearts full of gratitude to you for the mighty works that you do in our lives every day. We acknowledge your great might and power over us. Jesus, we experience your care and concern each and every day as we live in our communities and families, along with the members of our community, along with the members of this parish, along with all people who are given to us, through whom we experience your love and care. Jesus, we come to you once again with our hearts full of sorrows, problems, afflictions, sicknesses, pains and sorrows of life. Jesus, we are assailed by the powers of evil at times. Lord Jesus, we ask you to extend your healing hand upon every one of us gathered here in your name, and upon all those people who are attending this Divine Mercy Rosary online. Jesus, we ask you to come into our personal lives, come into our community life, come into our family life. Jesus, there are many broken families among us who needs your divine touch so that they come back to their normal life to serve you. Jesus, we ask you to enter into their relationships, family relationships, spousal relationships, friendships, community relationships. May all the brokenness be removed. May all the pains and sorrows vanish. Jesus, touch and heal all those people who are sick and suffering at this moment. From this blessed sacrament, come down to us and heal us now. Jesus, we ask you to cover and protect all those people who are assailed by the powers of evil one, especially those who are addicted to the passions of this world, who are given to all forms of addictions. Jesus, bring about powerful healing that they may return to their normal life. Surrendering all these petitions at your feet, once again we thank you and we praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah.
chikmen chom kaberke ki angel padriku ki rai ya ro ya pa Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu En je ro jou draai Jesus Christ Jean Valjean